pacho e fam obretwum. Okay. Ifi adwuma. Okay. Na mabra bom so hwe na ebe yen anuane mai de ache. Okay. Mrs. na jana ya me adum na bibi kakra wo mensem. Okay. Nti wande me ba akra ha me ko ne me kita private car me ko kwan so na obi stop me. Ba na me ye CAC elder. Nti me ho na me so ya yeshes ne ba ko. Pacho kasadin kakra. Nti me gina fa no. Me fa no na ye ko ne me hu say. Na we CAC elder. Aha. Okay. Na your friend say me ko na me hia na me nim so ye yeshes ne ba ko. Na me fa na ade asa. Na me hu nipa ne yi. Nti me fa na ye ko na obetena ka na chi. Nti ye ko na ye di nkomo na me hu say ye nipa na me butu ono na mafa no. Nti me gina so onsi. Na otu agina wa che onya ka nti o de bia me ko bia me du a obeto aso. Nti ye ko na edidi nkomo a nti ye ko du bia me ko na me gina na me san na me ko. Nti ni na chi no. Ba fa se be 2 hours stop. Na me tese obi bo me da nti me bue da no. Na small boy. Na madu baby a mo ko no. Bibia me ko no. Aha. Magina. Baby a me ko no me duru ho no. Magina me na ono asi na me ko park car no. Okay. Nti e ho no. Ba 2 hours time na me so obi bo me da na boy bi se obi hwehwe me. Nti me bue na again no me hwe no so na ye self contained. Me nko an na me wo. Ti oba na so wanya car. Nti me ma no baby na ade cha na okọ. Na eja me so me de humobo Emma ne dan ba ko modern nti ade achi me na me ko si no baby obenya ka. O dan no na how many bedrooms? 4 bedroom. Oh, okay. Okay. Nti ade achi no ono ampo ne benya me se o pese okọ. Okay. Nti me bie na me ma de china me car no na me ko si no baby obenya ka akọ baby okọ. Na dan ya Friday, Saturday na me ko san. Sunday me ho na positive bus o mu hia mo police station. Nti me so ya na be sesi fridge nti ya mta akoye o fridge na die nti me so bia me kwa akoye o adwuma ma o. Me call no almost girl no se me rape no. Asema me can ice agoro kakran say o ma me so from adwuma koto Cape Coast. Me lawyer painting no o mu jeri me 15 years. Ti me na me wo Anes o Cape Coast. No mu jeri me na mo remand o me twa remand 1.5 year. Asa na o mu jeri 15 years no mo de me call maximum security prison. Baby ata yi no. Yeah, one of Mr. Mayapi, the Maya regiment, Mamma de Meba and Sound. A Bayapi, so I am Miss Kennedy, 1 female to me 3.5 years on Sound. Now, Miss and Sound, why I didn't miss call back to Cape Coast. They want to make a try you and I'm a buy. You may buy no. Took 15 good years and no prison. Yes. You may buy no. There was a Monsieur Yansan wall, sadly, and the minty. Mikonia woman be an anchor minute, but a children also, which are some to me so. Ebra wo call omode wo call prison na wedding fee say o me fancy na mo be 40 something years say wedding fee say 63 years. Oh, Timi ko nya woman bi wo kaneshi ono so me ne nante na mentumi hu ba bia na mete no woman bi wo ho na okache woman say me maye no wedding wa be so woman ko na menu no ba bia nti okache woman so no wa hwehwem kura na ode me call kaneshi police station say me ma dada sase me wo yire ena me se me ware no wo free prison ba ye no eya na ye pesa adofo a ehwe ye no wo mutensem na se wo free ko 15 years in prison ba ye no ena osua manko mikro mo okay na wo ba me stay wa Accra ha okay it wonenam aha to asoma ye me do Accra ha no me ma high container me ye madwuma no wo me sie fridge na ade no nti me hia woman no kaneshi nti me ne kasa na me kan me prison asem che no so wo be boa me nti na me ne na te say ye be ware okay nti chi na woman bi owo me area ho ono kwa na me nim no ono ka che woman no say me ma ye the wedding me kwa me ba ska o me ho me kwa ye wedding nti na me so ma to woman na so ma woman so report mo police station say me disappointing me mo ba chi me ko Kaneshi police station Friday Saturday Sunday Monday and Sunday o mo dia me di tu me ho fo say o say me hwe me ho so yi nti men nam TikTok one na me ko share WhatsApp group bi mo say crash and date e bia opo ba bia wa na wo do years ne oba type a wo pe beto ho wo register no o ma ju hu sika sa experience na mpesa me che obi pesa okodwa ne sa group na yo mu ina ba ti bi wo ma mma ne bi ma 18 wo de yeti chese obi ho ye obo base bia na wakodwa ne sa group no obi abu nti me ko join the group na ni 2 weeks na woman na friend
nti ofra me ne didi nkoma na also ne half year santi na ne half year Muslim. That na woman na wo share wo free prison by na wo share no no the oni na ejai ono na ne tena for how long? Oh yeah, 90 year by influence by 6 months. 6 months, okay. Don't me na jam obi atun me nko no no so mba mpo. Okay. Ti me ko join this group no me say group no dey ko join na o maji o particulars. Oba say maji particulars am say bia mumu ba ko sisi ne yonko a. Okay. O ma say ne o mba ti me ko join group no na o say me bia me ye nti be 2 weeks time na sister bi frame me. So frame me ne ko mudi ma na so ono so opekun nti ohun me normal no ma fa me picture kwa nto oba to ohun me normal na e kan so frame me. Sister no we him fa no Ghana ha. Also we see if you Nsawom. Okay. Nsawom barrier. But Ghana here. Ghana here barrier W so ho. Okay. But Ghana here. Ghana here no. Okay. Ndi didi nkoma na so on Muslim for na ya no mo nkwasra be me say wo ye friends Ameriyo so ho Oh ye Muslim. Na me ka chen say Mr. Scanner be yes Maria Mia no so ono ko ma ye 2 times nti o pese we no ye ni kitu abi nti wo dia memra nti me ko ho Friday Saturday Sunday Monday no so no me ko ba bia metinu on so ko di 1 week ho na chese me ba no so aba ba no so aba nti one day me ko ho weekend me ko di weekend ho nti Monday na me ba no so me ntwa no ko to ne o Nsawomra oba be 10 o'clock in Saturday me ko adwuma yi Tuesday no so the same thing the Wednesday na me so no esa me so adwuma na me ye na be so obi be na wa matuma ho adwuma no be say me foka na me ba nti me ba na Thursday Wednesday na no san frame na me nsambra na me so madam we dey me patch me ntumi mba nti Thursday no me frame no say no ho te say me bi say no ho te Timothy said it's a bema bi kasa wona chi. Sata na me nna nante be 3 months. Okay. They want na me hu say na onye Muslim. Oko Muslim but onye Muslim ne papa na me na mo ye fanti for. But onya sorry. Oh yeah, sorry. Okay. Oh yeah, sorry. So mo ye fanti kremu. Ana say ne nkwala abrim na mo de ne man kremu ni aware. Okay. No tu buy. But ono ka che o say ne half year santi na ne half year Muslim. But me ne ko ho na me ne start ya na nante na me hu say no. Ne ma me papa no ya fanti for move me area nti odi me hu komo che ne ma me so ono ko oni me but modern boy me bu nti na omo de asam to me so nti ono ko oni me se ma ba kra ha di se we hu me no so be ne ma na nti ono me na nti ye na nti ya Thursday nu na me frɛ no nti me frɛ na me ne kasa na me te se be bi ko se wona chi no cat ono cat line no me ko ho to me kasa o phone so be 12 o'clock ansa na obi akwada ba sada no my friend by 7:30 no yakasa na me te say be bi kasa wa chi no cat line no dum phone te ma me foka eba ekọ ho te me ko ho no no main gate no omuntum te me ko na sebe ka fro ne be meda e wo ne mpa no so nti e ho no bibi ba ma dum main gate no ntwawa no ni main gate no na ontum but o ye den and a wura bedroom no so ne ye 2 door no. No so 2 door no. Oh, okay. Only feel na so 2 bedroom. Okay. But second one ko gate inside no no dey na gate inside no to me call no omuntu nti me car partition no ko ya me hwe me mu so ne be ma na da. Okay. And me video na me sam achi. Because se me kasa me take action a me mete da akoma and on Nsawom do blue nti say do pa me kronfo a me ni mo bia so around. This adwene ba me tiri na me sam achi boko na me ye dem. Nti Friday no and me no san frame say ne ba no guta kola 6 years ba kola no me ko ho a me dine ko school a na me dine si me car me say me trend driving ti kola na ne jimi ho pa on to me ndi agwa me ko so me tuto na ma ko nti Friday na me ko ho na ye asemu a okay na wa ko prison aba ensem na okay yes eti na o san kita car bi mu ana me ba no me fit prison ba ensem no de ye pese ye ti won nsem na se ye because o ka say na akola no o kire no drive e ba ne sen e na wunya asa aka na na asa o san be start driving ni bi me da say prison ho no o ko ho a na o bre wo ho ase a one thing ya obaka say bi asebe ka fo asem ko officers no will respect o almost on respect but me ho me kudan san no be 4 okay nti me ko ho no say o si wuni madwuma bi ya obi o so wuni madwuma no ni ye nti o mo so hwe no mu se wuni madwuma ne ya o mo anka se o mo boa tools na wo de ye adwuma nti maximum security prison ho no na o mama ye tuto TV na ade nti say ya me na o mama me ye ya se ma me kan de o metuma ma officers mo obi sa nti bra me na me officers na no mo prison ho na no mo shows ni bi din the same
your friend say Master Yidi. Oh, Master Day. Yidi. Okay. Okay, and why beam? And Master Kwame one a different. Okay. And chief Amwasa. Okay. Nti no na me start say me ye adwuma nti me yeska kakra na me dey akoto me record so. Okay. Me yeska kakra na me dey akoto me record so kakra because se ska wo hono be boss search na on bo me fa ko. Okay. Ha nti me yeska kakra nti me dey akoto nti me bo ska no nti 2020 2023 January 16th na me pie nti me pie no me sika o mo kan ma me wo prison ho 150 million. Okay. No, can't. I'm the chairman. Sir. Okay. Record in the whole cook business. 2026. 2023. Okay, I said 2020. There be 20. Me pay or January 16. Me ban for 2 years. 2 years. Okay. Not just 2023. And I will pay from in some prison. There be me pay for a maximum security prison. Oh, okay. Maximum security. Me pay me sika o mo kan share me say my me sika na dem record 150 million. Okay. Nti me ba na me wakora bi so me chen da bi na me ka chen so me diska aka bent me person me peka bi na me dia ayejma aka ti ono aboa me me dis aska no talk a ta me use ni sisi ambo 150 let's say 15,000 and that's 115,000 Ghana cedis we dey wadama ka be na betimi ato e wo Ghana kromo say Kia Road entimi Calaban tetedie ni bi makola no tetedie ni bi tetedie o me fa na man 13 aso okay 13 okay nti odi ka me aso me fitani nti odi ba me so me maintenance kakra o okay yenkoi nti me de madara kwa na onhwe ni na maji nti se obi fridge se ya na me charge na me de akofa me ye na yiwa na me de ko okay nti aka no na ya me de girl ni sister ni so obenya driver pa de amama de arrangement me de car ne ba no e be si no okay nti na ba na ko school a na me de na ko nti Thursday na Friday na oxen member na me ba no nipa from say akwara na yare serious me so nkwara nketenkete de minimum ho aduro ya pa to ka ma me ba from me ba no me ba na me ba ya akwara na aduro me ba me de katre ya me hiti na me de nchin adan di bi na me de agum na me de bi pu akwara na ba 30 minutes na me de nkunsa na akwara na dai to dai na Saturday anapa no so okodidwa e wo sa o ma ba nti me akwara no wo ho na akwara na ka chem say grandpa enre so jama bada ha na so jama no mempa na 70 fi na akwara no mebia no opon abra esa so jama baba na me so okay mat ti ma me ne ba no anka bibia anche no nti enu me na yedidi na maka chem so me ne wo nkombo nti say be oba na madaka onya na me because ono ya na oton na mo store nti me beja no nti be 11 ni mu no obenya na me na me fe na me ba na me so sister me pa wasem pa na wo so pa masem na me be hu ade wo ha me ne anje akwara yi so aka kire me ba ha beto se wo ne obi dam pe so ama me video yi no so asema me ka na ye no kora na enye obi a na akwara na papa no friends akwara na ye no oba wo nya ka mpo no dai so wa di se wo no beto oba wo mpa ka be yo de ti wo de sana che de apa me cho na bibia ntwa because me be hu se na makoma ye me ma hye me ho so anka me ye bone so e bi so anka bia mi menwu a na bia na obi akopira nti me hye me ho so na me koe nti waka no kra se wo ba ne papa na ebesra no dae dia pa me cho na bibia ntwa me kan ya wampa me cho na ade chin Sunday no so ahomra chin e be 12 o'clock na me nya ne no e be tena korodom ho na me so me kan ya wampa me cho nti me jo no ani phone na me frɛ ne maame ne maame di na tema be 1 hour na me da to speaker out or notice na woti ya na me so meti ne maame di na tem se wo yonko wonni si su kra wo yonko memma se me am obodam hyeden na se oba me papa bai waka chance papa na o fine ade na okofa be ma wo nachi se oba ne papa besra wo mpona de asan wo se wo ma ne ko because wo no obi ahihya ware te maame ne tunufu a so mpa me cho wampa me cho te me hwe phone so na me hu so jaman se ya stores to jaman wo so na me frɛ man so fa phone sa recordings ni na wo ono so me kan se papa what the phone number and the first to Jaman na so one obana ni phone na kwa me de okay ha te me frɛ man na man no jesu na me san so yen amare no so one ne oba so okay Thursday no obada ha no so yen frɛ me sa kwara ne yare na me ba so banko na me say amare no me ne na hihya ware no so on kan kyerɛ me na me beto sɛ wo ne da no so asema me kan na no no so Jaman na wakɔ pension nti na ni afi
oburu 60 years nti wontumi ntwa ntro so ne ye ne ye na nkan ye nti aka che na da nko mba hompo nti na me kare no kwanti opam che mema na me ame normal na de che obafra ne ye di nkomo na opam che bi nsi bi te me kan ya wampa me che na me so madam so wo ye bone na ese fa che na wampa che na che se nya de a wo bejai nti me na me kan se manage ho ye nyina ya hihye se be ware so wampa me che de aware na e di si he ya efi na ko mamba mpo be me so mba ho be na me pa ko mi no me na me gu muka na me tu muka na me ba me be ti be 1 month 1 week no ho na da ko ma police for ba me so mu hia wo da ko ma police na me so and the radio da woman ti so ko chi obi aye so utumi bi sa de kwa waye se na be ya wo kwa wo bo ho no so woman se me ma kwhye ne no ma wo ni fi me say wo hia fa o so wo ni fi da ben na police for nso mo ntumi nchi sa na o do ba nti o ji kata paper wo Nsaum police station say on from brother akoma na da akoma fo na nchim na mo mfrɛ Nsaum fo na mo mefa na ja me tu me shop na me ne o mo koe no me da akoma police station ma de achi no Tuesday no o mo chi Monday Tuesday no o mo mefa me ko Nsaum te me koe ya o mo bisam o mo ka kire me say girl ne se ma kwhye ne no ma me hye ne 200 million this make me try SAS Canada ye ya sem ne ko fi ne ko se na me se me ni sense am ni twa sa asem no skwa no Nsaum ho kwa me ko wa because Nsaum minimum bia ho na Nsaum mo yo no kwa nka minimum bia ho nti me ko kokwa da na ile na me kutwa sa 200 me 200 million ka sanka me na container nti me SAS can o mo kan ya me be si 100 na me si me ni nti o mo fa asem no kokko nti me da ho Monday Tuesday Wednesday Thursday na o mo de me call Nsaum call ti ko do na o mo fra case no Misam se me different na se me so me dibi me pacho yimina han yentwa ye ho ukodru ho no nti kai baby a wo ukodru ho no na o mbisa se udifo anase ebusiafo o ma yenje abafo nkrato emesese ah me dofo nyankopon koso nhyira wo sada ne da nyabre mame enase kese ensan koma boafo na so masinina papa go furniture Jeffers mixture Angel beverages cute cat parlor ladies in collections kujoshi omunyina nyankopon enkoso insha yenseme mama yento aso counselor enche bia meba ho yentwa wonsam no so yo nti oba no ko report say me machine fie no police for no ba fa me no kwa no fie ho no ko ma fa man ko me ko hu say enoma ba kwa na say me nu ahye up to now omo fa me ko no omo ko lock mo omo process and omo ka say me interest as can na me say me niska bia me twa because me nhye ne hwe nti omo fa asem ne ko court nti da ye ko court nti na cylinder si me na so na me nan ya ho nti bebi omo de me court nan na omo yi handcuff no o me nsa no ye frɛ obi asem nti nipa ne besia akọ adaka no me no otia me nan so na statistic chimoja nti omo kana se me na no lawyer ne ba me nche be bisa masam kontu me ka che no so obegina ho ama me nti omo fra asem no no ka che judge ni se Ghana amra ma kwa se obechi obi na obekip no police Monday Tuesday Wednesday Thursday ansa na edin ba court nti omo me be the one judge ne say me mpeni pa mi no omo me be omo wo Ghana for how long 4 days 4 days na me da for 4 days na me ndware me yahwe because oba na aka na nka me minim se nka omo machi me mpo omo de mmekọ oba na won meko hu se nnoma we na ahye na no me we na ahye si ya di no de videos be kira me videos no de kira me kwa me hu ni ye but me den na maka se me hu ni ye de omo de me call court no ma me be no na omo say 22nd of this month memra na lawyer no begin ho no mpo me nim ni ba bia ono so nim ebi na so Nsaum ho kwa me nim obi a ho nti sisi ano se bia ba se lawyer no ojim ske bi ne manye bi kwa ne wantwitwa anyime a ebia na masemi hu we kwa na omo sa de makotum ebia na masemi we hu no omo sa akotum because woman since a menene ni twa so be 1 month 1 week no menene nkasa mpo ana makoni fie me na wo so hu mi da asem na wo kan osi ohun sam e ba ho na me se obi a me se me no agya mo mba me ho bi me se me mba nti wo hu mi no kwa no betuma bom di bla ko be twum o tade wo ha na wo se me ohun se me sha atare tuntum nti me na ma ba hye wo fi enti na woni ni problem ensem no faraba nyina no start say wo ko pie so say be ma ene ne da me mpo me ka say o bible mu say wo ko to say obi no yere da wo pa betuma afa wade na se na makoma ya me no me se on pa me cho na bibia ntwa
ana one permit no one permit da na say won ye ready say obejai because me ba wo se mema miensa na o ma ware ba ko de o ye wa maria 2 months be pe na won ni jai say be ma ni photo say wo photo mi nim nti saa na mabetu so obi ni oda say mema mienu so na won o ma wo ana ba ko be hwe ne be na no abeda na second one so be no so be on so be no da say na say na ye nti mi ntumi ni won trade nti obi antre ne bed ana me kom ba bi me dwe me ho na wo de abetu me so say me ma ba hye wo fi woni e produce for say woni o mo ko hye yo say den yo mo ba ya na mo ma so ko sika back 4 days say me ka say mo fa me ko court na say me ni mo hwe kwa na nka misi kanta back o mo de bia no che say so misi wo ana ba ase ba ko American say obi de obi ko to prison na obi de asemi to obi no so a wo say we almost we suspect o say de nti nipa na o de asema to so na wo say o mo waduane me ko to nkofo bi wo ho a che say obi a letani che so oni obi a wa ha nti ye ne ko to wo no obi a ma na aduane nse wo anto aduane no wa ma ne bia na che so wo da kom e bia ye ba hwehwe asem no so na sa asem ne nya no kura na che say nipa ne do akoto akohye wanyaaye eni ya de nti na ya na se ka fro obi wo ho a na ebeba ni se ne wakun wuti se nkofo kunkunkum ge omo get na omo yire ma bebre fi sa de we se ye na meme ko hu a ka meme to se wo ne be ma da no ka betu ni bibi ahwe wutiri ku se na che se de wo kan de oba no na ni baby father no ne ba ne papa na che se oni ni nyaa yo wan kan no kran kire wo me ko e no so oni se be ka fo oni kunu nti o de abetu group na mo group na yi wo ha metumi de ache o de akotu na wo hwe ni picture o de kotu group ni ma metumi wo se sa time ne se ye pompi no se den yo so sa picture na de group ni no o de kire me no me kotu na ye sa na ote ba sa time no me ko di 3 days wo ho on so be di one week on ho nti na che se me ntumi nka se yin se be ka fura obi tumi ware obi kwa na e bia me 60 years metumi mama o musika na se bibi wo me ho na so ba ne pe me a 20 years and 25 obi tumi aware no nti me consider sa no che so no sa wa wo 5 no 4 no o 3 na ba ko mo yantafo nti o mo ye 4 na papa ne die ni ka but me ko area mo asem isi na obi kwa ka che me se sa na o ti soje yin ne ba no kwa ye soje yin ba na emum ne ono ne wo dada no ono ne ba na o de ko che soje yin no nti ne life o woman no na me ka che on nti se obi ba na se oni obi na nti na se nipa no wusu ba mi ade na ya Ghana for montumi empa mu nka se nipa we sa na nisu ba nti ma ne na nti me ba on so se bia obi ne fridge se na se o se yanko me ni na ye kokoye nti mu se obi amene ne na nti na che se na wo support ni sikasem nkakra and at that time no na support no boa me na me so me boa no say me no every praising aba it's me be me shop as you see me be me shop no wada akoma me see fridge kettle anyo washing machine ni blender madodo sen na wo me man do madodo sen na wo no mo ye 15 I'm 15 last year na ba fu we make 14 oba penny e di say be 40 something years. Wow. What worry jai ana ma worry jai na ma worry mama yiri bi so be menu so awu so me ne ma fo wo si so ma dodo sen na worry wo mu ansa na oko prison na me worry 3 bom na 3 ni na ma worry wo ma me ne wo mate worry ma dodo 3 ya na ye wo fie so me fie na me say self contained na what is self contained 4 bedrooms iti ma baako 3 eto bia wo ne dan iti wo fili we ya na wakọ wo fili we ya na me won say sa no mani na mo me because say bika fra Africa for no ka say skeni ntu no fo nti say o ma ntu me fu ma me say makodi cha kasa na say na wu pa na eja me emma ni nyina eja ama po me adena wade bi na eda na se wade bi na mu odu na se me pese ana wa hofe because when you 60 something na 70 years counselor still ahofe ne de ogina ne na so because na that time no timi say ano odin na utimi ware ma baako yo mu nyina wedding ma me ensa ebo me ya wedding no me ya wedding da tina ba wo de nsa ko hu abusua ko ye no ho ade e fie amamre kwa so because I remember kwaso betimi akotre sa wo de ye kwota ware ne asore fra bakope untumi we na wo si ye CAC elder say na me che say wo ska
o sika na se eti that time na che se wo sika na ase na wo sika eti na bibi kakra wo nsem ya de ni na afiri mensa ni na afiri mensa na me ya se anka me pro baba ko na jamene na atena eno ye beba ho na wo nye sure se ebia mama just that time counselor o de ebremo kakra nsa na mabem won say sisi e wo kan wo say na wo enyire no mu miensa e wo 4 bedroom efie no mu nti wo ka wasem so say ukohia girl no sanso by beka so onya baby nda nti e ho no ne sa time na ma ne wo ho oh so me na me say baby a asem nsi etu mo ho me ba me nko ho biem Debi o me say sa time na wa ware that time na ufa oba no me omu ina jai me omu ina jai ansa na asem we betu me enti na che say o ma fie ko bia ko ne fie na che say unji ndi say that time na wutimi ware mami ensa na wutimi ni mami ensa tena bo ma sa ware fo wo efie dan mu ba ko no a wo mu nyina akoye no unji ndi say sa nipa na wo fa na left no ba ye no asa kono bone wo ye ni bibi na e bia wa mpe ana wo force ye eye ni bi no kra de e ba akopew mama se be metie me yakwala na se wo ka no kra yankopon fa de wo bone che se me ye ni bibia ame ba akokra se me ko me bosi esi ame mpa se ye no kra se sa de we me ye o ma ahoma ketua ye de ntumi me ko nipa mu wo mani ma me di mani ho mo bro 100 e wo prison ho o mo yare good dem bebre girl no de asem tun no wu ni papa wu ni mama ewu wow so na me che no because say because from medical na mama ole masiu na me come fie na wo ma obi abekire obabi a me so ko nu me nkwa ni nipa na me say si fridge a me ton bi so e ya na me be fe bi kwa akoton sa ta am nim that time na sha ho pa kakra wow eti na ko ba no me na so me ko prison na me wo kia track me wo charge me wo private car me ba o ma ton ni hina sa de ni ko ka ho na me pese me ko mi kro mu o ma ton sa de o me ni hina me dan ko me ba na dose esisi anu ni o ma tutu ni hina ani ni o ma tutu eti that time ne dan no rent ya na say wa na otoy ya na wa na osi me na me si eti e dan de egusu okuro na wa ton no so so anti me ba ya na me ye adwuma me ye kakra na me de kosisi me ye kakra na me ya na me de kosisi oh wow me ba kwa me e wo hifa kuro ben so adwuma ko fante oh okay eti na we ya sorry penny e wo CAC CAC oh adwuma ko mine oh okay adwuma ko mine no CAC asori penny na me offense ya welfare wo me na me de welfare na wo na wo da welfare na no so na sika ni nyina ba wotum eni ade e kan sika ni nyina na ya pese visa say that time na wo ya asori penny e wo CAC na oni mami ensa etibom asawarefo no asori penny for e ma ho kwan ana no mu nim oh ti mami ensa no so no omko asori we ani omi na kwa sorry ba ko dabi o bia e kwa na sorry me for ba me hawo nche du kwasi ada wo kosi esi we kwa me de we o muslim me ko ma sorry okay me ka che ne se me ntumi enye muslim me ntumi antuba me ka che ne me ti ase because why na nka me na nti ase ne kudu ba bi na o ye bibia o se wo tina ase se wo kan na wan ye me ka che ne se me ntuba me ka che ne mo ti ase okay e ma mi ensa ni nyina no oni wo mu nyina agya ibo mu at once anase we koye later na we so koye okay say na koye ye ba ko ne de na me ma me mpe na asem nti me ma me ne nyanto kwa na ja na busu afọ be fa no koye o ma me guso ti ase ma me ne papa ni o ma me wo prison o mu nyina free mu ana ba ko no so de na ofi aguna bobi kuma okay ono so de o free wow na ba ko na ka ndo no ofi brema yesiam okay ono de o hosisi a okay iti na che say ye hwemu a emma oni omatena in your life o kan a dodo say man de say na me yi mani ma me wa on na ma kire say o me me saba iti de wan ware o mo no o calculate a be ye say because wo see wanu hu abrabom iti de wo hwe wo no o pese wo sua bibi se ne ye be ya de wakomu a amwa wo no enye obi akra na wotimi nya akukuduro se makfa niemem from Nkolabrem prison amakọ che se ohawa amakom nyina no nye obi na betimi nya akukuduro so obetana TV so aka etu afofrofo anase nkolafo ebia na obi kure kode ye chi wudie mu na wonya sa akukuduro no entimi ma abonten meka etini ye bisa no entina maba ha se mpesa mede mabla bono
to home amanfo sua say mapɛ no mfaso bi enu so mapɛ no mfaso obi ho ba ɔhwɛ bi a ohu sɛ bi a wo sika ntina oba nti obɛhwɛ na se wanye sika na wafa kwan foforo bi so sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɔde to ase ma na sɛ bi sa nti sɛ wanya kokodo na sɛ wanhye wo na wanyo ɔboafo bi ma na amoa wa bo won sa asɛm kitikiti a mekan a wo be hu sɛ efi da koma kɔ ansa wo yɛ kwan a eture bi kwa na mepon adwuma bɛ sɛ 5 o'clock na me begina la pasa achi mota bi 3 hours kwa na minya ka nti ya produce for no buy kwa wasanka sa de kwa mo hwehwem na sɛ oba no bɛbɛ yɛ report sɛ me makɔhye ne fie nti mo buy ya na mo ba fa me kosi kanta ba nka mo ba fa me mpo nka mo fa me nkɔ ba bi a nyoma na ahye mo fa nipa ba ko mienu bi nka wa na ma ahye up to sisi a me ka sɛ omo fa me nkɔ ba bi a nyoma na ahye wɔ hɔ no nti sɛ etie no na yɛ wɔ house say up till now oba ne di asɛm akɔto so anaasɛ obi di asɛm akɔto so enam so wakɔ sales aba onti ase say asɛm no wɔ court a ya san hye date am besan akɔ but eniema na yɛ se wakɔhye no wo fa wani hu ye nti wo susu say asɛm no yɛ de ato so enti emra nka wasɛm na sɛ menyo obi obɛboa because lawyer na me hu no ɔde no mama me but yankɔte aduruma na haban ya